Kardom kadokoi pansame ningkan ko ani pen Article 244A aputhak NC pregjam political party tum anstame politics pathu ibom no pathu bom wang bom lo non anstame bangso issue bangso Article 244A mate bangso hemprek amendment si politics pathu ibom lo pena an a political party to mangke a chance tame dolo stame alang tum claim pon pe Lasi thetana question bangke bangso Article 244A lake isi politics pathu ye phanchon ma ahok pet bangke politics pathu i phan bangke kalilo lage litum isi a rights law itum bangso pojong si implement lo plutang te litum asam arlu same put hod litum autonomous state ke longpo sitame ko pi pojong claim ke ne hala bangke pregjam alam do pik Kaning JJ bangke Karbi atum an ke Article 244A ke Pachun vek nang ji Pachun nang polo sita me aja kong ke do tum same claim bon pedaditi non made tum focus nang ji ke lake BJP Lapenke Congress Lapenke alliance ro kokpot APHLC etum same tum focus pinang kokpo mate tum matha nang kokpo munthi do nang kokpo athe non mad ke BJP tum se ruling bom lo Lapenke opposition party kangtang kring ke lake alliance APHLC Lapenke Congress Alliance atom BJP atom si bangso Article 244 ke Pachun Poma athi alang nitum same non alom same alang tum bangso issue and ben si along same thanam bom no hem prek long litik sang se pu pen dang lok lason tak thang si aka prek political party tum same Congress punon APHLC punon alang nitum same bangso issue and ben si bangso hem prek amen ben si politics mate campaign same dam bom no Lapenke BJP tamang akaprek dolang alom so phit than ponang ko pp amen ben se alon to meeting long same rongara tuman ke than lo mate ke bai i lo vote ka chore gi lo ASDC regional party to me koson lo plutan nali tum ka doga visa me chini lo alang tum candidates do an same withdraw lab lo alang tum non camping pidun ke lake BJP pa se camping pilo asi regional angthek regional aja kong kupisi dolang alang tum Lasi directly alang litum phan bangke lake BJP pole pudet stame hengno nelo nani tum kopilo ke matha bangso puthak alang tum ke alliance putakali alang tum hapun se dun thurup alang tum tha candidate sang ke withdraw de lo thudun de lo plo hapun se chingbe dun laplo 2016 aning kan belo non an stame alang tum se chari bom lang BJP tum kumar long se bangso ja kong dolo plutang te litum central lang stame BJP state level lang stame BJP dag elitum district level itum Karbi long le langs tame BJP kumalong lo full political power aja kong do ke bangso Article 244A ke pachunji phan ke pulutang te BJP alang tum power long le lang kali already long ets tame non an ke already 10 years ningkan keblo bangso ningkan kebang bong Article 244A implementation na puthak mate ke pachunji puthak bangso hemprek ke pachunji puthak ko anang ding sikilelo hala bangso track record nari tum no si et pusame long pon pedeji ani tum kopi piang deng an se ke palilo hala bangke thangnar stame ave 2014 aning kan neli hala subange porhi bom lang nari tum na ning done ave ne Rachna Singh alang li wangpen dakar benglong wang si Article 244A puthak same RDP pon po pachun po alang li tum ningje elo sitame pachun loma non alom 10 years already playing alone non alom alang tum pene claim lo ma bang so apu thak parliament long kaching sai RD ki pijot nal tum thek monong lo ma thek monong le la lasi BJP atum charging tum te det haji sitame bang so Article 244A ke pachun ji phan ma ke alang tum priority bang ke mare important POA de son jok se important PO person de Assam Assembly along chotkali Lapenke da council along kaching wai chotkali even parliament long ans tame bang so apu thak bang ke paklang ponji Lapenke chingwai chingsai penanang deng bangke lipon edang po non bangke non hok sita me lipon pelang BJP dum thetan a meeting along bangso Article 244A aputhak on se kaning je pon along ka pregani lipu dam dero da Karbi along stame bangso aputhak thetan a meeting long kon se ning je lo etom asiem bang ning je det haji stame rada thing no dang ning je chot bangke no hok stame la bangke lele etom a prime minister Narendra Modi alang li stame wang lo alang li kewang hut stame dag BJP Karbi long leaders atum Article 244A alam kwan se alang itum kachingki ke thandun lo labengel tum a prime minister Narendra Modi alang li lamthe ethe thini ninjeloma bangso aputhak bangso hempreg aputhak
halas samai litum kelang ke cari nang je kenang sot alang li chini ni det posi ningje je det ma pulotang te halake kali alang litum Karbi ang long main issue kopi ma labang ke chini pame chini voi pits tame kopi posi ningje je det la kopi posi paklang nun pame me det lo kopi posi chingki che than the det lo thetan na question litum long dolang itu makar I nai ke leke article 244A mate hemprek lahen lo non olom penchot ke leke kwani ningkan pen same chesong bom bang bom no Karbi ang long main issue ke pilo protang te article 244A rada thing no ningje je nang meeting ke thelong ningje je that's the major same parliament along kwanang deng si ki pale lo halabang ilitum kelang nang je kenang sot no hawks tame lele lang protang te ilitum article 244A a main pen bangso a political party pan vote kipi ilitum chogjima lazila Keklemtang a record an ilitum langdam edlo protang te alang tum article 244A aputa kwan si alang tum ki Pachun ma halabang so aputa ilitum langdam pa melo protang te article 244A a main pen BJP party pan ke jog bangke la bangke isi right choice mate isi smart step kali lake nolom isi video viral thek ponong ji ilitum CM Himanta Biswa Sharma alangli article 244 alam ningje sitabe hala speech ki pihut kali adak reporter tum bangso aputha karjuhut si alangli bangke kethak don autonomous state hobo lage ako moi to pura supportot asu hobo aru tuliamo dinote hoi jabo ebilak sob kam alang ke thak don lam na tum kadoko ise me chinilo article 244 aputha ke lage Pachun ek pola pengen non a CM Dr. Tuliram Ronghang do bom hutsi Pachun la popo nari to bangso puthak kroima mate kopilo ke matha bangso puthak hala speech ke ningje hut bangke alang li ningje je sitamela reporter dum karju hutsi alang li bangke thak dum chot alang li methang aning ke hang pen le kaningje bangke kali leke ko mane jong se arjulo protang da alang li thak nang kokpo la se ajat pen same da ke negative bang alang li bangke thak no da aha ni tum important ni tum article 244 ke Pachun che ni tum tempo nu e bangke leke ahok lo lag bangge ke thak bangge alang tum sami chok che di bu bangge chini lor la sobu se alang tum ning jevek pola bang sop thak bang klemek po Pachun vek po bangge nal tum kanok ke kro bang sop thak comment speak tha Rahul Gandhi leader of opposition non hajong Karbi ng alang li wang lo Lapenke article 244A aputhak bangge alang li klar document than pon elo alang li tum bangke jong si jakong dolo plotang te implement vek po Pachun vek po bangso hemprek bangge Pachun vek po Lapenke tribal identity lai kadoko we tribal tum protection ma ki pi vek po 244A आपको पावर देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटी देता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं 244A लाया कौन? 244A हम लाए क्योंकि हम जानते हैं कि आपको लोकली आपके निर्णय लेने हैं। आपको ना गुवाहाटी से चलाया जाए ना दिल्ली से चलाया जाए, आपको यहीं से चलाया जाए। आपके नेता, आपके जो काउंसिल्स हैं वही आपको चलाए। 244A is necessity, is a must. We will deliver 244A to you. Full implementation. Sidabe isi thetan doubt bangela sonno hala Keklemtang Rachinat Singh ilitum han na ke than pen je article 244A aputhak same Pachun po poili to manang than det pen thang not step same en pon pedet lason man det lo plotang de koson hala same tum ke matha dam nang je kenang son athe politician to bang madela politics ke pathu to mang ke kupisi la main issue ma problem ke doma hadak aratum kupi ma kari hala so aputhak mu se alang to mangi ningje ponje ajar party le bang same non tum thek ponong je article 244A article 244A laso po si komat bang si ahok pedma edum kelang nang ji kenang sot lapinge BJP phanjong si edum particularly lang lo plotang te alang to mag already jakong do elo central to the district level ansame central state district ansame BJP side elo lapinge no hok ang deng ansame li dam delang lalu plotang te akaprek phanitum opportunity kaprek phanitum a chance pinang jima pinang me Rahul Gandhi kaning jeda mangala sono article 244A same Congress usi bangso article same nang pilo la pengen itum Pachun vek popula tribal fund protection lai kadogo be an same claim la popula argument la penke ning samje ahok hakalang ni phan pahai nang poma hala bang theta na question dola nini jungjung ke matha ke itum political party ke isivet pado verino Congress pupelo APHLC pupelo BJP pupelo edum larvoi nang ji larvoi lo plotang te alang to methang Asai Keklemtang me pon sen po la suppose Asia political party jong se ningkan padore lo plotang te government ba ke mi oidet po la si tum larvoi lo plotang te a political party tin same me sen si alang tum klebon po
aja not congress pen la leader of opposition Rahul Gandhi alang li bangke article 244A bangke implement vek po pachun vek po hemprek bangke pachun vek po pulo eduma prime minister jakong kidobang Narendra Modi alang li la soning jeloma article 244A aputha alang li ning jeloma north east panalang li kwan se kaching honlo Keklemtang Manipur aputang nazum kadogo bise me chinilo Manipur long rondolo hada kwane ahemarit sami vir lablo ahemarit ave lablo kiti ki jang sami dolo hemrit sami me chekai lablo suluk soda khadak dolo kwane suluk soda got kwane problem do hut sami alangli ke pang samji bhan alangli thang nat sami step en bon pe aning kan no nai tum sa thek monong ji Rahul Gandhi alangli ke hadak damsi on the ground hadak damsi alangli ke hadak aning ki oi ning duk atum bhan hadak ning pang sam namlo alang li alam ben chot sitame alang li ning pang sam dam lo laben ke ning ke the pi dun lo laben ke event parliament long same bangso issue bang alang li chingwai pon lo alang li bangso issue bang ke bangso kisung bang ke paklang dun lo laben ke event prime minister Narendra Modi alang li phan same arju lo chong lo nang li hadak dam de det laben ke li tum same karju nang ji ke nang sot ili tum an same north east lo Lasidak labang so aputhak jong se matha lop lotangte north east fan copy policy pangpre velo pustame matha pon me hala bange central ala mustame dak iritum council long central tum to claim ke banga phela mustame dak council ka chari tum same along ban along ke ning oi ning duk sabe do me athe pgr vijar puthak same pachun che border issue an same pachun che laben ke nan tum same chini lo voter list aputhak laben ke election commerce contest long jima commerce contest long lema commerce election thudun long jima thudun long lema pu punat e opposition party epichal stephen mai paklang pono ka prek to mangi thudun long le da ke non tribal to mai thudun long le voter jog long le polo semela punat BJP to mangi ke paklang pon mangi madu same thurlong naling tom ningje pono jong se india na solo pulu tangte madu stame contest dun long polo samere tom langsinang meghalaya son non copy aro no wana dake non tribal to manghada contest ong lapeng alang tum cyclem bom lo hala voter list separate voter list ka selam ji phanstame lasidak jong siritum langnam pa melo plotang te dak BJP a leader satum Karbi long BJP a leader satum isi a weakness ang theklo labangke hala mai kapre galam lo non itum che thanam na kopi anat si BJP tum active nai lo plotang te non amat ki klang dong kelke arunodoi mandi pen 1250 ne long la swallow tum phan women tum phan nili ning sampik lo bangso scheme ki pi pon thek pot sameli tum kachar ju nei lang kenang son dolang dak article 244A se gethe mamatela uruno doi se gethe 1 man on 1250 ilitum ko pipi logi claim on po choklo long lo pena asai tum claim ilang po bangso scheme nang ne pula ni likaning je gele bangso scheme mangi kenang sodlo sitame article 244A thimulang bangso 1250 ke ilitum pena asai ka choklem ben same 1250 ke pawang unji 1 man so sedeji sitame ilitum article 244A ya putak chingwai dam nang ji plutang te itum rong ara jungjung ilitum thekji ma ilitum alidar ilitum kachong wai ke hal hai ake the asai ke pachunji masire tum ngwai lo article 244A ke pachunji phan laben ke land protection di long le ahina protection ki pi thekji phan laben ke tribal protection laben ke vorengavar sai ilitum non karbi youth sum kon si vorengavar sai ke long lo nal tum erong jong silang lablo plutang te kwan si dolo rong nang lu tha rong lang nam tha erong long kwan ai youths kwan degree ke tang dum si vorengavar cycle long lo labeng hala vorengavar cycle long tum seme koson si ke long lo hala seme lang pon ik thanang ni tum asi satisfied lo manang ni tum labeng isi kaphere nang ni tum mong do thai ji jong si BJP remdelo plutang te ration card tavidet pobo labeng ke PMAYG to PMAYU hemso hala samya avidet pobo PM kisan samya avidet pobo nali tum ke pheri do ta haji athi komania bangai nali tum samya nang thanji jong si BJP remlo prodante lai ka do ko vi an sami longli lo avidet pobo mane bangai ningje det haji labenge non lai ke BJP tum a sarkar do koksi nali tum hanang ki pithek cholo ka pre ka sarkar jong si wanglo prodante nang pithek the pukaning je tum do ta haji sitame nali tum chini tame central scheme an bangke ajat political party lewang same congress lewang same lai scheme angi doji hemso geron manga prang congress akai open same dolo ahemang prekche thaiji me chat thaiji mate hino dak thaiji emon ma ong chat thaiji jum chat thai hala bangke kaprega lamlo
सिता में लहाय स्कीम की जुचे अबे रेशन कार्ड समय अप्रांग तरुण गोगोई के दोहत कांग्रेस तुम दो बम समय इरी तो मन सांगे नांगरन बम लो आमेन बांग कप्रेक दो थाई जी नॉन बीजेपी तो आमेन कप्रेक लार फाक थाई लो सिता में बांग सो स्कीम मांगे जुट कोके नसी नॉन कुपी मांगे दो लहाय आन मांगे दो वेर जी आजाद आ पार्टी ले बांग समय दो के दो जी सिता में आमेन बांग लार थाई जी लपेन अमाउंट बांग ओंग जी ओंग पोक जुम जी जुम चत थाई जी हाला बांग के आसाबो डिफरेंस के दो जी समय विदेट पो लोंग विदेट पो बांग के इरी तुम माथा नांगने लपेंगे फेरे नांगे लपे कोम्बानिया बांग जोंसी लसोना लाम्बे नाके थेर तप जे नांग तुम जोंसी लसो पार्टी बन पाए ते लहाय आन समी चिरु लपो विदेट पो पुलुतांग ते नाली तुम थांगना थागदो नांगने सितामे क्रॉय नांगने अथे लासो स्कीम के मोमो सितामे दोजी लसी लहाय लोंग ले देना बुका फेरे आमेन पेन बांके ये तुम कुमार पासी जॉक जीमा बांगे डिसीजन है नांगने आई नि लहाय लोंग ले देट पोलनी सो पार्टी पासी नि पीपो पो बांगे माथा नांगने सितामे जोंसी आ हक आ हक निंकांग सामबी नोंगलो पुलुतांग ते नाली तुम जॉक तामे हाला बाई थांगला विसमे लहाय का फेरे पेन जॉइने के जे अरुणोदय लोंग ले देट पो हेमसो लोंग देट पो रेशन कार्ड लोंग ले देट पो लहाय का फेरे आमेन पेन बांके जॉक नांगने मादु पार्टी फन सितामे नाले तुम निंगालो कुपी लगा माथा कुपी केलांग पेन से नाले तुम वुजॉक पो नोन दिहु मतेला एमएलए इलेक्शन बांग आर्टिकल 244A आमेन में सी वुजॉक जी मामदे नेगे डेवलपमेंट आमेन अरुणोदय आमेन पीएमएवाईयू पीएमएवाईजी लहाय पीएम किसान लहाय आमेन पेन सी वुजॉक जी पुलो नाले तुम के माथा पा आगलो लितो मिसियाला मा इनिंग चिबी पामेनांग जी आर्टिकल 244A डेट बांग के तुम चॉकची दे जी dak डेवलपमेंट में वन बम थेनांग जी आर्टिकल 244A चुन जे अप्रांग स में डेवलपमेंट मा के वन बम थेनांग जी प्रेग्जाम आ स्कीम से में वन बम थेनांग जी सिता में आर्टिकल 244 पुथाक से में क्लेम बम नांग जी हालाला जोंसी जीरो रिकॉर्ड थांग नत के क्लेमंग थेगा वे पुलो तांगते नाइट तुम से में माथा देनन माथा पामी रे तुम से में वुजॉक न अथे इ तुम आ वुड हेलो कार्बी आंगलोंग आ फ्यूचर के मेजी हेंगलोजी समय बांगसो वुड ए पाकलो तांका पन माथा थेरा नाने तुम लासो आ वुड आदर आ वैल्यू बांग चे माथा रा नाने तुम वुड पिग नॉन अथे तांका बांगे फारो फो सुरी इसी पेन चोट के तुम निकान फोगे नांगदुन दे निली मांसो वीडियो लॉन्ग लांसी नानी तुम चे थानाम चोट पो पुथो चे थान तो नांग का प्रे वीडियो लॉन्ग दमे थांग में कार्डो